laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. enam alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ahlihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin wa sallama tasliman kaseeran ma ba'd. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe, haray kadi min salmini on laawol ɗimmol goo min ɓaawa yetde Allah subhanahu wa ta'ala donde neraɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawa ɗum haray salminago nan ɗon gonɗo, salminago yimɓe aljanna ko aljannaji ɗi woni. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray hande kikiɗe on ko kikiɗe labaɗo, haray hiɗe wondi kadi e ceernoɓe meɗen tedduɓe, ceernoɓe waɗaɓe barki e oustaz Alhusain Ba Dakar. ɓe tawata enen ɗo fof ala mo weltantako ɓe e ko ɓernde muɗum o du'anoɓe kamɓe ceernoɓe ɓen fof e kamɓe kadi ɓe hertinana du'awuji, saabu noon golleji maɓɓe ɗin e hino battinde moƴƴe e galleji ɗin ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala e Allah waɗɗiɗo batteji fof hara saabu muɗum ko natogol aljanna. haray hiɗen sanna ɓe, hiɗen tolna ɓe, hiɗen sanna e wonɓe wallitaden ɓen kadi fi jokkitagol ɗiɗo programme ji ustaden ɗo kadi e ɓeɗo ceernoɓe meɗen tedduɓe ɓe wondi e sengo Dakar toon. haray ɗe weltanoɓe fota fota e hiɗen andi hiɓe marani en duɗal mawnugal ko tawata hiɓe jannande en darsuji ɗuɗuɗi e hay menen ɓe ala ɓe rewtade meɗen heɓude nafa naafino wonɓe rewtade ɓen darsuji ɗin toro Allah yo Allah weltanoɓe ɗum ɗo. haray hiɓe seyni ɗoɗen e hiwragol jama on e yamira en kadi yarlagol ɓanginana en e fiikaɗo diina meɗen e wono ceernoɓe attiɓe ɓen waɗini ɗo ni e fiimo heeɓi jarrabuye honno haani heɓɓitorade on ɗon jarrabuye tawi ko o julɗo e ko honno o haani wonirde. haray ustad en ɗo e ko saɗi ko tooli maɓɓe. haray jama on fof hino salmini on, hino sanni on ustad, hino tolni on kadi ko radio Laawol Kisal. hiɗen andintina fayin kadi ko woni ko technique ko yumma meɗen Hajja Fatimata ñippi wondude Cheikh Alpha Oumar Diallo e Cheikh Mamadou Ali Bari e musidɗo moɗon on Abdoulaye Diallo ko woni ko micro ko oustaz Alhusain Ba Dakar. haray oustaz men watti micro nge sokeje moɗon haray men yamiri o yallagol kadi fatulleji ɗin fof ko on yiitidaka on ha hande inchallah. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin muqaddiri al-ajali wal arzaqi al-mutasarrifi fi khalqihi بعلمه وحكمته ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير القائل صلى الله عليه وآله وسلم إن نفسا لن تموت حتى تستكمل عجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم البعث والنشور. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله له صالحا وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا إنه جل وعلا ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة عباد الله، أحييكم بتحية زفها الإسلام وجعل عنوانها السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه جلسة تعزية ستتضمن دروسا وعبرا التي ينبغي أن نستنتجها ونستفيد منها وننشرها لعباد الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين وأن لا يجعلنا ضالين مضلين، إنه جل وعلا يتولى هداية عباده. أرى يأتي الله تبارك وتعالى أم تاوتاكو كانكوني إقودو لجل مردان تغوري مكونين وكانكوني إقودو أركساجي جيابي مكوبين ko kanko woni wonɗo firlisade fewja e tagore makko nden o waɗira ɗum gandal makko ngal e ñenjal makko ngal. en juuli e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓen ɓe tawta ko kamɓe woni weltinoɓe rentinoɓe, ko kamɓe woni lampu hentiɗo yonnotoɗo, kamɓe humpiti mofte maɓɓe ɗen alayhi salatu wassalam wondema ala jiyaɗo maayowo ka dow leydi ɗo o iwa ɗo o tawoya joomi makko si wona haray o timmini lajal ngal o windananongal
haray kadi o timmini arkise ko eɓɓananoo kon kala maayuɗo ƴiwi ka dow leydi ɗo o woni neɗɗo ma o woni jinna ma o woni kullum ma walla kala ko mari wonki ɗum ɗon wonata atto ko joomi men eɓɓi happi ko aray ɓayri noon ɗum ɗon julɓe ɓe fof hino anndi ɗum ko julɓe ɓen hatton jilta ko anndintineede ɓeydane waɗi allahu jalla wa ala o fodi gonɗinɓe ɓen si ɓe darike ɓe jogitike gadal gandal anndintingol e laawol anndintingol nde ɓe nafi torta kanko jalla wa ala o wi'i wa zakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin haray ko anndintingol wonɗen waɗude julɓe ɓen ko ɓe annduɓe si ɓe anndintinnaama ɓe nafitoray en ɗoro allahu subhanahu wa taala nde o nafirta en diina makko kan o moƴƴina battaneeji ɗin o laɓɓina golleeji ɗin haray ko nde nanuɗen nde ɗo faatunde nde tawata kadi ko juhunde wonan nden enen tagaaɓe ɓe annda ko wirnii kon tawata kañum juha allahu tabaraka wa taala annduɗo fof on haray hino jeeya e haqqeeji ɗin hakkunde julɓe ɓen muññintindirgol hakkunde maɓɓe muññintindirgol hakkunde maɓɓe si yani piijiiɗi tawata ko sattayɗi e wonki gooto fof anndita ɗimmo muɗum muññintinna mo wallitoomo wata o borre e ko yani kon e maɓɓe ina jeeya e haqqe julɗo e dow siɗɗo muɗum julɗo sifa ɗin ɗon piiji ko ɗum woni sabu si sugiɗen etaade humpondireede ɓay joomi men newi ni humpondirɗi ɗin fewndo ɗo moƴƴa torondiren hakkunde meɗen ko wiyete attasiya siɗon anndi no jeeya ko selli e sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo ndaari ko ɓe muññintinirayno kon taway hino raɓɓiɗi kono no mooɓi ina jeeya ko ɓe maakayno inna lillahi ma ahada wa lahu ma aata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman ɗum ɗo hino mooɓi kala ko naati e muññintingol neɗɗo ko hooti e masiibo ɓe maakanay kala jarriboraaɗo e ɗan ɗo ngurnan ɗettitaneede siɗɗo muɗum giɗo muɗum naɓe ka allahu tabaraka wa taala jeyɗo o ɓe maakay yo julɓe ɓen faamu inna lillahi ma ahada yo ɓe faamu ko joomi men jeyi ko o ɗettiti kon wonaa goɗɗo goo jeyi o jatta o hettitu ko o jeyinoo o luɓi walahu ma aata ko kanko kadi jeyi ko okkunoo kon ñannde jogiɗa faame kadi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamman ko joomi men tagi kon fof himo eɓɓani haa ka wonata ko eɓɓi kon si hewtii o lanndata ko jonnaaɗo on si tawii yo ɗettitu e si tawii yo habbito laƴal si timmii haray o ɗettitay tum ɗum ɗo haray hino jeeya e ko julɓe ɓen haani faamude ɓe annda kadi wondema ɓe anndi ummu sulaym radiallahu anha hino jeeyano misal ngal o waɗatno abu talhat al ansari radiallahu anhu ñannde joomi men ɗettituno fay kum maɓɓe kumɓe jibini aranu ɓayri joomi men ɗettiti kum ɓaawo abu talha arti lanndi ɓeygu mum ummu sulaym ko honno fewndorani boobo o jayti ummu sulaymi innimo ko fewndo ɗo o ɓuri deeƴude e diima hanki waɗi abu talhaari annda o feƴƴini kono sonnaajo on no suuɗude mo feƴƴingol boobo on o innimo ya aba talha abu talha wi naam o wi miɗo faalama lanndade lanndal siɗa anndi jaabagol muɗum jaaboɗaala o inni kon woni ngal lanndal o wi si tawi yimɓe heɓi haaju e aala hum kumɓe gollitirta ɓe yehii ɓe luɓoyke kum kawtal maɓɓe ɓen ɗon jaɓiiɓe luɓude kum ɓe arii ɓe gollitirii kum ɓe fuɗɗike gollitirde tawi haaju maɓɓe on timmaali jom muɗum heɓitii haaju muɗum artanii wi'ii ko mi luɓunomaa ko mi heɓii haaju mum jonni tan ene haray ɓe luɓiiɓe fii ɓe gaynaali no haani ɓe jonnita kaa ɓe wi'ay ko haa men gaynira haaju amen o abu talhat al ansari o wi'i no haani ɓe jonnita si ɓe jonnitaali haray ɓe tooñi on say ummu sulaymi wi awa boobo on ko joomi men luɓunoo en haldaama ko ma gayniren haajuuji men ɗin e mum so hetta awa ɗum ɗon holli joomi men ɗettitii boobo mo luɓunoo en on e oɗo jemma albariha haray muññoromo sabu allahu tabaraka wa ta'ala haray si tawii sonnaajo heɓii nguuɗoo faamu
no jogoro galle e ɓeynguure muɗum e moodi muɗum aray ɗum ɗo hino laɓa si tawi ɗum huuɓiti worɓe ɓen e rewɓe ɓen ɓuray laɓeede aray almuhimmu siɓɓe julɓe tedduɓe aray ɗen torondira e fof meɗen e muññagol ɓeeɗo siɓɓe meɗen julɓe fayɓe e sukaaɓe e mawɓe wonnooɓe e oɗo nokku hidmatu din kurkanagol diina e yanganagol faamugol diina janngugol ko ɓuri moƴƴude ko janngete woni deftere allahu tabaraka wa ta'ala si joomi men rewni moƴƴere makko nden e maɓɓe o ɗettitiiɓe tawi ka ɓe ɗettaa ɗon kaka tamaw sembani fof ɗettitaaɗo e ɗum ɗo on haray tamaw no sembi ka joomi men yurmeemo haray ɗum hino weltini e baŋnge go'o o waɗi si ko nokkugoo ɓe ɗettitano ka jannguɗo e mo janngaa fof fotata ter anndude ɗettitaaɗo ɗo moƴƴanaali mo haray no ɓay e fof e mum ko ma neɗɗo on yaha haray si tawi neɗɗo on ɗettaama ka tamaw sembi haray siɗɗo makko no haani muññaade yetta allahu tabaraka wa ta'ala sogguɗo mo haa ka tañƴina joomi men no welaa wonɗo ɗon on ɗettiti mo fewndo ɗon ko ɗum si ɗon anndi oɗo sonnaajo mo moodi muɗum e baaba e mum e koto muɗum fof warano ñannde ohot ɓayri artama madina o humpituno nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi nelaaɗo julɗo kala jarrabuye mo heɓi ka dow leydi ɗo si tawi jarrabuye on woopi on onon hewtaali on onon nelaaɗo on haray masibo julɗo on ko seeɗa kullu musibatin dunaka ya rasulallahi jalalun ɗum ɗon haray njanɗa haa nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kala e mooɗon onon julɓe ɓen heɓuɗo jarrabuye sattuɗo e makko ko jarrabuye on satti e makko o yo eto muññitorde on ɗon jarrabuye annditugol ɗekkiteeɗe lamminnelaaɗon hakkunde mooɗon haray hannde kadi jarrabuye mo jogii on fanɗanaymo waɗi allahu tabaraka wa taala fewtiinelaaɗo on wi'i wa ma kana muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul o wi afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum nelaaɗo on wonaali si wonaa ko nelaaɓe attinoke nelaaɗo ene si nelaaɗo on maayi maa ɗum ɓe waraama on accitay diina kan jokkol goɗɗum ngoo jaka bani adama si arii ka dow leydi ɗo ko ɗiɗi tun o habbi ko imma o maayana hoore makko maa ɗum o wone sabu o maaya bi maana goɗɗo goo wara mo ko ɗum si yuɓɓoo gooto wi man mata bisayfi mata bihi wa man lam yamut bisayfi mata bi gayrihi neɗɗo on kañum ɓay tun o tagaama ko ma o maaya ko honɗum hitti e mayde bani adama nden wona maayugol mo ngon kaka o maayi ɗon ene o maayiri noon ko ɗum si tawi ɗen haani wattande hakkil ɓeyden yettude allahu tabaraka wa ta'ala e jarrabuyeeji ɗi o woni en jonnude ɗin annden o faytindirta o faayata jaɓen kadi anna kullama faala aljalilu fa huwa jamilun ko joomi men waɗi wo ɓay ko tedduɗo mawɗo haray ɗum ɗon hino moƴƴe jiyaaɓe ɓen ko waɗi o faytindirta jaɓen kadi faamude julɓe ɓen mawqifu maɓɓe on ka salafu hadihi l umma yimɓe yawtuɓe moƴƴuɓe ɗeeɗo mofte e wii julɗo so heɓi jarrabuye wono o jarrabuye mo heɓuɗen fewndo ɗo ɗettiteeɗe ɓeeɗo sukaaɓe fof e oɗo nokku jemma gooto waktu gooto ñallal gootal ko jarrabuye moolanaaɗo kono si en dartii en taway e joomi men ko waɗata kon ko hakimum fi sunihi o waɗin ɗen anndi harayno gasa e on ɗon jemma mo ɓen ɗon ɗettitaa e on ɗon nokku ngootum no gasal mankataa e dow leydi ndin no woodi waaluɓe yeddude joomi meeɗen e on ɗon jemma haa weeti ɓe weetide wonki e cellal joomi men si ɗettiti yahuɓe kurkana golmo ɓen hara julɓe ɓen no haani heɓitude ɗum durusun wa ibara ɓe annda joomi men ko lajal ngal jokki si joomi men wallitike ma haa lajal ma ngal timmiri ka o wela ka tamaw sembi hara julɗon no haani yettude joomi meeɗen siɓɓe makko yiɓɓe makko weltano joomi meeɗen wurtugol oɗo neɗɗo naɓa mo haa ka joomi men wela ɗon on say ɗettitamo ɗon ko waɗi sikke ala ka janngete qur'an e janngugol qur'an e jannugol qur'an nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu sikke wo ala janngugol qur'an e jannugol qur'an
ko golle ɓurɗe moƴƴude e golleeji ɗi ko heddii ko torotoɗen joomi meeɗen ko yo laɓɓinan en golleeji ɗin o danda en naadugol toon ko haɗata golleeji ɗin jaɓee sikke wo alaa golleeji ɗin kañum kodi moƴƴuɗi maayuɗo e mum kadi tamaw mum hino sembi si ɗum feƴƴii kadi siɓɓe julɓe fof anndiden wondema nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e maaku selluɗo e maɓɓe ɓe maaki yanooɓe shahidu ɓen e mofte maɓɓe ɗen hino ɗuuɗi hino jeya e muɗum alhariqu neɗɗo heddiiɗo e yiite ɓe maaki mofte maɓɓe ɗen yanooɓe shahidu ɓen hino jeya e muɗum yanooɓe ka maaraka ka tippirooji hakkunde julɓe e heeferaaɓe hino jeya e muɗum neɗɗo mo yiite wonata sabu muɗum e julɓe ɓen e neɗɗo mo ndiyam wonata sabu muɗum e neɗɗo mo maadi unoto e hoore muɗum e neɗɗo mo tawata dogu reedu wona e sabu muɗum ko wiyetee belbel ta'un e ko nanndi e maɓɓe e sonnaajo e julɗo heddotooɗo e jibingol nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ɓeeɗo fof hiɓe jeya e shuhada'ul umma haray bina'an mahagol e dow maaku nelaaɗo on e gonɗingol ko ɓe maaki kon ɓeeɗo sukaaɓe ɓe ɗettitaama ka nelaaɗo on fodi mo ɗettitaama e sifa ɗum haray ko jeyaaɗo e yanɓe shahidu ɓen e mofte maɓɓe ɗen en seedantaa ko noon toɗɗaaɗo heeriiɗo wondema huwa bi aynihi ko shahid ko waɗi ɗum ɗon ko heeranii ko nelaaɗo on ɓe iwiino ɗo kono ɓe humpitiimo ɗettitaama e ɗum ɗon haray ko ɗum ɗo o wi'etee ka mofte maɓɓe ɓen toro allahu tabaraka wa taala nde o sellinanta ɗum ɗon ɓen ɗon siɓɓe rewɓe ɗon o waɗa aljanna ɗum wona werde maɓɓe haray faamen kadi en fof musidɓe julɓe tedduɓe no jeya e ko ɗettiteten e oɗo jarrabuye waɗi joomi men ko waɗi wo e jiyaaɓe ɓen ko moƴƴu ɗum e maɓɓe ko waɗi ɗum ɓeydayɓe si tawii en yeggitaali hiɗen anndi si tawii annabaaɓe ɓen feƴƴii nelaaɓe ɓen feƴƴii ko sahaabaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam ɓuri moƴƴude hiɗen anndi ñannde Uhud joomi men mooɓuno ɗon ɓe capanɗe njeeɗiɗo ɗettitiɓe nde wootere e juuɗe nelaaɗon alayhi salatu wassalam tawi ko nelaaɗo ardiiɓe tanjini ɗen si lajal timmi joomi men ndaarataaka fewndiɗaa e no fewndorɗaa a noototomo ɗum si tawii joomi men ɗettitii capanɗe njeeɗiɗo e juuɗe nelaaɗo ñannde nelaaɗo ɓuri marde haaju hatton jinde e sembineede wallite haray si joomi men ɗettanii en gaanin ɗum ɗon haray en haanaa waɗude sinaa etagol muññoo si en fooliri muñal etoɗen weltore si en waawi weltorde etoɗen yettenmo kanko jalla wa ala waɗi yimɓe ɓen e jarrabuyeeji ɗin ko tati ko etotooɗo muñño on ɓuri lowde e kamɓe tato e etotooɗo weltoro nde muññi on ɓuri ooɗaa e darotooɗo yetta joomi meeɗen e dow jarrabuyee on ɗon kadi no ɓuri weltoroowo on anndi ko assabru warrida والشكر على المصائب ونون إمام ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله بأدري كدفتر مدارج السالكين في شرح منازل السائرين بماكي يمبه بن اجرب يجي جومي ميدن دي ko muññotooɓe ɓen ɓuri fanɗude daraja e weltorooɓe jarrabuye on ɗon woni hakkindiiɗo bal yettoowo joomi meeɗen e nder jarrabuye on ko ɓen ɗon woni hooreeɓe ɓen ɓen toro allahu tabaraka wa ta'ala yo dandu en yaltugol hakkunde ɓeeɗo tato ko waɗi si a yaltii hakkunde ɓeeɗo tato tun ko hootataa ko dartotooɗo si a dartike joomi meeɗen e ko hoddirta ka tagoore makko kon haray a bonike e hoore maaɗa a waɗii ko tawata lorrete haray ɗum ɗo no jeya e ko joomi men woni en yewtude o humpitii en kadi e suratul baqara o wi wa bashiri sabirin alladina ida asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o wi ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun o wi weltin ɓen ɓe tawata si jarrabuye heɓiiɓe tun haray ɓe muññoto ɓe hoota ka joomi maɓɓe ɓe holla joomi maɓɓe menen dey ko an men wonani ɗo ko an acci men ɗo
meɗen jaɓi ñande faalaɗa wo kadi men hootay ka wiwɗa toon joomi men wi siforɓe ni ɓen ko ɓen woni feewɓe ko ɓen ɗon woni ɓe tawta joomi men tippina e moƴƴere mum nden e dow maɓɓe ɗen toɗo allahu subahanahu wa taala yo hawtu en ɗum waɗana en ɗum waɗana ɗum siɓɓe ɓeeɗo fayɓe ƴettitaɓe nde ɗo nokkure nokku ngootu aray almuhim ko faalaɗen faamude kon ko raɓɓiɗi kon wallahu jalla wa ala humpiti kadi e suratul hadid wondema ma asaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha o wi inna dhalika ala allahi yasir o wi likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur o wi ma asaba min musibatin masibo wo masibo heɓatako fil ardi ka dow leydi wala fi anfusikum wona e pittali moɗon ɗi masibo yanata e muɗum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha si wona on ɗon masibo e on ɗon jarrabuye o tabitino e ko joomi men yamiri yo winde laatoto kon ka dow leydi min qabli an nabra'aha siɗen faala ha on nattenmo e damiru musiba on siɗen faala natten ha on e damiru tagugol aduna on fof no selli siɗen faala wi en min qabli an nabra'aha joomi men windino on ɗon masibo yanay atto o yanude nden ñande ma ɗum wi en joomi men windino on ɗon o yanay atto o tagude leydi e kammu o wi noon ko yeetori on ko yani wo o eɓɓitino himo andi o faytindirta o wi li kayla ta'saw ala ma fatakum ko fiwata masibo yanoy e moɗon wonon taƴotoɓe wonon ronkoɓe andude no ɗettitira ko fiyon andu no ɗettitiron piiji ɗin si ɗi yani mi yeetori on ɗi yanoyay atto ɗi yanude li kayla ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum e fiwata on mantor ñaaƴoron ko okka ɗon kon andon hari windama si henni ɗon wona doole moɗon e feere mum jonni on joomen o wi wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur o yiɗa hay e goto ñaaƴotoɗo bungowo hollowo ko kañum woni fewjowo o yeggita joomi makko joomi men wi e aya go suratu taghabun o wi ma asaba min musibatin illa bi idnillah ma asaba min musibatin illa bi idnillah o wi memata hay e gooto e dow leydi ndi masibo ma jarrabuye ɗum wonata illa bi idnillah si wona e dungaye allahu jalla wa ala o wi noon wa man yu'min billahi yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim tañini ɗen ɗeɗo ayeje fof ko ayatu ta'ziya ko ayeje muññintinnayɗe jiyaɗo on ko yani kon e makko waɗi joomi men wi'i masibo yanata ka dow leydi yanata e dow moɗon si wona e dungaye allahu tabaraka wa ta'ala si yani kadi e dungaye makko kanko jalla wa ala o fodi wa man yu'min billahi yahdi qalba karamo koɓe tafsir ɓe wi'i wa man yu'min billahi ɗo oɗo iman ko al imanu bil qada'i wal qadar bimana kala heɓuɗo jarrabuye o heɓi gonɗinal jaɓugol anna hada min qada'illahi wa qadarihi yahdi qalba joomi men fewna e ɓernde makko nden e ko o wela kon kanko jalla wa ala o tabintinna oɗo jiyaɗo e ko joomi men wela kon kanko subhanahu wa ta'ala o humpiti jiyaɓe ɓen fof yo faamu ko woni yande kon wona ko tawata hino yalti gandal makko o wi wallahu bi kulli shay'in alim yo julɓe ɓen faamu ko woni kon fof joomi men hino andi fi muɗum wallahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu ko ɗum so wi wallahu bi kulli shay'in alim himo andi ko feƴƴuno kon himo andi ko fewndi ko himo andi ko fewndaki kon si fewndike ko honno fewndoroyto idan koko waɗi ɗo e oɗo nokku yaltali ilmillahi jalla wa ala yaltali e gandal joomi meɗen si tawi enen hiɗen jiɓi hiɗen no wirnani en honno ɗum feƴƴiri ko hon ɗum woni sabu muɗum joomi men tabaraka wa taala anduɗo fof on kanko himo andi iɗen toro allahu tabaraka wa taala nde o moƴƴinanta en e golleji ɗin o moƴƴina annuyeji ɗin o laɓɓina ɓerɗe ɗen iɗen andi nelaɗon alayhi salatu wassalam nde ɓe lerɗini yimɓe ɓen yo ɓe muñño ko yanata e maɓɓe kon ɓe yamirno woɓɓe e muñño ɓen ɓe ronki jaɓude ɓe
ɓe yeeɓe tawi jooni ma ɓe muññooɓe arti ɓe wi nelaaɗo jooni mi muññoto nelaaɗon ɓe maaki assabru inda sadamati l ula muñal ngal joomi men yoɓata baraaji ɗin ko si neɗɗo muññike ka atti duɗɗaade ɗon wonaa so a yehii haa tawi a gaynataa jooni yiltitoɗaa jebbiloɗaa joomi men jaɓataa ɗum haray ko toronirten enen ɗo fof ko raɓɓiɗi ko musidɓe julɓe tedduɓe ko en anndu kala ko rewi e jiyaaɗo haray feƴƴiino sifa mu'um aray kadi sifa mum ko duumotoo ɗum tawde joomi men ɗettitii 90 e juuɗe nelaaɗo ñannde Uhud joomi men ɗettitii 90 qurra'ul qur'an huffadul qur'an e zamanu nelaaɗo 90 nelaaɗo no wuuri joomi men tabaraka wa taala ɗettitii 90 fi ma'arakatil yamama huñjiiɓe qur'an huffadul qur'an wa ulama wa qurra 90 fewndo nelaaɗo Uhud 90 kadi fewndo nelaaɗo on ka mu'tata bi maana 90 kadi yamama si julɓe ɓen taskike ɗum ɗo tawi ɗum ɗo koye dow ɓurɓe moƴƴude ɓe rewna e juuɗe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam musidɓe julɓe sen tumbiniri ɗum ɗon fof en waaway muññaade ɓeeɗo fayɓe jogiiɓe oɗo adadu fewndiiɓe ka fewndiiɗo ɓe tañƴini ɗen moƴƴere muɗum ka allahu tabaraka wa ta'ala waɗi joomi men mooɓindiri nokku ngootum ɓurɓe ɓe moƴƴude ɓurɓe ɓe teddude waɗii ɗum ɗon kanko jalla wa ala haray so waɗii ɗum wonɓe ley ɓen haray ko ɓen ɓuri haanude muññaade ɗum woni allahu subahanahu wa ta'ala yoɓu yuɓɓuɓe ɗum ɗo ɓen ko ɓuri moƴƴude njoddi o laɓɓinana en enen kadi golleeji ɗin o yaafo ɓeeɗo feƴƴimɓe ndeɗo huunde o waɗa njoddi golleeji maɓɓe ɗin yaafuye makko on kanko jalla wa ala o yaññana ɓe aljanna makko on o ɗannda ɓe naatugol yiite ngen o waɗoyaɓe kamɓe fayɓe ɓen tefanooɓe mawɓe maɓɓe ɓen ñannde allahu tabaraka wa taala immintinta tagoore makko nden haray ko raɓɓiɗi kon ko ɗum ɗo faalano ɗen anndintinde seeɗa wihen durusun wa ibarun wa ta'ziya woni tasakuyeeji seeɗa ɗi hocceten e oɗo jarrabuye e darsuuji janngitanɗe seeɗa ɗe heɓeten ɗettitude e nder oɗo jarrabuye e muññintingol siɓɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe gila hoore meɗen ko waɗi julɗo ko siɗɗo muɗum julɗo toroɗen en fof muññagol ɓeeɗo siɓɓe wallindiren kadi hara ɗum ɗo ɗanninaali golle janngugol qur'an e jannugol qur'an e wallitagol diina kanno ka yaara yeeso ko waɗi attiiɓe ɓen si tawi lorraaji ɗin darnunoɓe hewtatano en enen fannima hiɗen heddi hiɗen waawi etoɗen toroɗen allahu tabaraka wa taala yo wallito en wonen mafatihal khayri maghaliqa sharri wonen caabiwal udditaygal damal moƴƴere uddaygal damal bone toroɗen mo yo dandu en wonude mafatiha sharri maghaliqal khayri o danda en wonde caabiwal sokaygal moƴƴere sottaygal laawol bone toroɗen allahu tabaraka wa ta'ala a yurmede makko kanko jalla wa ala yo yurme ɓeeɗo feƴƴimɓe o yaafooɓe o yaññaɓe aljanna makko on o danda ɓe naatugol yiite ngen o moƴƴina battaneeji meɗen enen kadi o waɗa en kurkaadu diina makko kan o danda en kurkugol diina makko kan o waɗa en gollanooɓe diina makko kan o danda en wonde bonnayɓe diina makko kan o moƴƴina battaneeji ɗin ñande o ɗettitata en wo hara himo wela en o hawta en enen e maɓɓe fof o hawtida en o naado en aljanna o danda en ko bonnata golleeji ɗin o arkita en ko renata golleeji ɗin ara si tawi faamike ko raɓɓiɗi kon ɗum ɗo faalanoɗen tawtindirde ɗo ɓeydondiren seeɗa muññintindiren hakkunde meɗen in tajide ayban fa suddal halala jallamalla ayba fihi wa ala kala yiiɗo e muɗum ko tawta haana ma feewa en torike mo yo moƴƴintin o fewna faandunde nden ko fewnugol tammal kalamu wa rabbuna mahmudu wa lahu lmakarim wal ula wal juudu wa ala nabiyi muhammadin salawatuhu ma naha qumriyun wa awraqa udu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. jazakumullahu khairan ustaz yallah yuɓon ɗum ɗo joddi muɗum ndi waɗa aljanna waɗa ko mandakke mo moƴƴe yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim.
warana yimɓe heɗitiɓɓen fof kadi yimɓe ɓe Allah manti fi muɗum ko deftere makko o wi si ɓe nani konngol fi makko no yewte ɓe ƴette ɓe gollitira haro waɗare nge ɓe yimɓe kadi ɓe o yewti o kambi fi muɗum o wi si ɓe nani fi makko no yewte ɓe waɗa kolli juuɗe maɓɓe ɗin ko noppi maɓɓe ɓe wiya qala asatirul awwalin haray oustaz on weltanama tigi tigi on e inde équipe on haray on jarnama fota fota haray meɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah walan ɗon ɓoynu on onon karamokoɓe ɓen hakkundeji amen o waɗa men menen kadi taalibaɓe e yankinotoɓe ɗaɓɓa gandal sifa ko yimɓe moƴƴunoɓe wondunoɓe nelaaɗo ɓen saabaɓe ɓen ɓe ɗaɓɓiri noon gandal e juuɗe nelaaɗo ɓe heeɓi ɓe walliti fino kaɗo dina hewtire e meɗen allahuma amin haray min ganda oustas tawi happu moɗon on e heeƴey ɗon hay so tawi ko lande seeɗa ƴettan ɗon jama on ɗo saabu noon haray jama on hino welti fota fota e nanugol hito moɗon haray jama on kadi buyno woodi no gasa ko faala landade e si tawi happu on kadi ɗumannaki haray meɗen toro yandi e no newori wo e ɗe balɗe ɗo kadi e min wawa wadde hito e moɗon wawon seenade wallito ɗon men e wallito ɗon julɓe ɓen saabu noon haray ballal moɗon ngal onon karamakoɓe ɓen hino yaaji hino nafude kadi min tori Allah yo Allah oɗan ɗon ɓeydu nafa kan hakkundeji meɗen e inde équipe on ɗo ha hewta yumma meɗen hajja Fatumata ñippi haray hiɓe nder ga inchallah min wattu e konngol e juuɗe maɓɓe e ɓe du'ano jama on ɓe du'ano onon kadi inchallah haray si tawi on wawa ƴettanoyɗen ɗo lande seeɗa haysko 10 minutes haray min uddita ɗo lande ɗen e si tawi kadi newaki haray kadi min ngala on felude ɓameɗen andi happuji ɗin haray ko ndowdiri e juuɗe mon inchallah aywa nam e si tawi haray hajji en no takko ɗo haray meɗe watta micro nge sokeji maɓɓe yeru 1 minute pet e haray ɗe gannitina jama o fof waddugol étoile 61 ɗum woni star 61 hoodere 60 fi en waw naatugo haray ɗen watta micro nge sokeji hajji en so tawi ɓe takkoro inchallah jejippi ala takka ɗo aywa gasi inchallah haray ɗen uttano ɗo jama on e lande ɗen haray ɗen toro jama on kadi haray yimɓe ɓen no ɗuuɗi fota fota e goto kala waɗa ko yaawi salmingol ngol ustaden haray jama on fof min salminani en e inde meɗen en fof inchallah e nam ɓe attiɓe natude ɗo assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum lannitori ɗo ɗen 539 539 assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah yedde Allah hiɗon e jaam onon faala yettagol so nani o makono ɗo koya lanɗo libéria o nam yo lanɗo libéria o ko juuɗo ari mi annda tout si yo watta ari o silmino depuis 2005 o silmino aywa o jarama fota ko homɓe min ko Mamadou Mountaga minnete ko Ousmane o wiyeteno mi annda noon somo continue dignata kono o silmino depuis 2005 awo jarama yo Allah walan ɗon tabintinmo e makka o tabintina ngenen kadi e muɗum o waɗa lamɓe ɓen e hoore leydi Allah ndin fof wona julɓe o hiwa dina kan o wallito wonuɓe wallitade ɓen l'islam o fottina julɓe ɓen amin assalamu aleykum on jarama foto inchallah haɗa o weltanama batte andintingol ngol e nam haray ɗe guttana ɓeɗo ɓe makiteɓe ɗo ɗen e Aboubacar assalamu aleykum Nasir ɓeɗo email Waleykum salam. Naam ustade no heɗiti on ɗon nala toon yettude Allah alay ko landa ni ma landa fa andugo ɗo aywa faddal fiwano juuɗe nde ni si goɗɗo exemple ha leddi tantini ɗo e nede juugol ngol yoni est ce que so juuliɗo ma e julde makko nen sellal kasi oustaz Alhussein mi landitanoɓe landal ngal haray koɓe landi ɗo komo juuli e ara waɓɓuto on no lutti wano minta 50 e addi waɓɓuto on naatude e manoga sara waɓɓuto on naati kono ɓaara e noddinakara ɓe andari e wosimo juuli ɗon nden haray so julde makko nen no sella maska ko on tigui habbitto ha tuma waɓɓuto on heewi o haray ko ɗo landal ngal nam alhamdulillah tawi mi faami landal ngal ko naatugol waktu julde nden no haton jenni jama on sendindira si tawi ko waktu julde nden wona faandede e si tawi ko waktu waɗaɗo juulugol ka juulirde o si tawi ko waktu julde nden wa min shuruti salati dukhulul waqt man salla qabla al waqti fala salata lahu no jeeya e sartiji julde naatugol waktu on mo juuli waktu on naatali haray o ala julde amma noon si tawi waktu on naati ko waktu fottaɗo e juule ka juulirde on o faandi yonaali ɗon haray no selli so juuli
hara juulaka ka juulirde ko ɗin ɗon ɗiɗi woni ko faalaɗen sendinirde ɗon waktu julde nden hino serti e waktu happaɗo ka juulirde juuleteɗo waɗi sen darti no woodi ka juulete 14h15 ko heewi haray fana naati wano Sénégal ga sa darti no woodi juulooɓe ga 14h15 e no woodi juulooɓe 14h pile no woodi juulooɓe 13h45 no woodi juulooɓe 13h30 a dartay tawa ɗon awa eko ɓe jaɓi kon fana naati no gila 13h15 haa 20 jooni noon siko tawi gila 13h30 ɗo haa yeeso o landi haray waktu on naati gila 13h30 ɗon haa 14h15 yeeso toon ka ɓen ɗon happi juulugol ngol kono si o juuli tele midi wano gaa haray waktu on naataali ɗon donc waktuuji ɗiɗi woni ɗon waktu julde nden ka sharia e waktu julde nden ka halduɗen fottuɗen yo en tumbondir ɗon fii en juulu julde jama si tawi ko arano on mo juuli yonaali julde nden haray sellata si tawi ko ɗimmo on si o juuli haray kaka nder waktu o juuli faami ke naam oustad faami ke haray miɗo anndintina on ɗon si tawi ko Europe ga won ɗon e fewndu ɗo ɗen e ko 13h30 wona juuleede ɗo ɗen ko tawata kon koko yimɓe ɓen haaldi kon e wono hella Allemagne ga si on woni wono 13h10 haray ɗon nden fana heewi haray ɗo waawi juulude ko ɗum oustad en faandi kono so juuli ɗo de wono 12h wono 40 haray ɗon fana heewaari siko Europe ga wontirɗon tawi faamini ke aywa naam haray ɗe gurtana ɓe hekkitiiɓe ɗo naam ɓe makkiteɓe ɗo ɗe Maymouna assalamu aleykum ɓe makkiteɓe ɗo ɗe Maymouna assalamu aleykum aywa haray ɓe wedditi gasi naam ɓe makkiteɓe ɗo ɗen Alpha Ahmad assalamu aleykum assalamu aleykum waleykum salam naam oustad en hetti on ɗon jarama nana toon aray mi salmini jama on fof miɗa anndi gasi tawitna wala toon aray ko salmingol on hingol landortee ɗon e jam mi sori ko yallagol feƴƴi moro biya kon aray ko salmingol salamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullah aray o weltanama noon kadi on salmitama haray min yamiri o yallagol inchallah nam haray ɗe ganditina jama o waɗgol étoile 61 ɗoni star 61 hoodere 60 inchallah nam ɓe makiteɓe ɗen ba Mouhammad assalamu aleykum natirɓe ɗo email waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh aywa oustad en heɗiti on ɗon allo naam miɗo heɗi on eyi ɓeɗo kadi ɓe yalti oustad naam ɓe makkiteɓe ɗo ɗen Alaji Yakuba assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah naam oustad en heɗiti on ɗon ok haray miɗo salmina ɗon oustad en équipe laawol kisal on fof haray miɗo torro jama on fof yarlagol ɗi fatuleji ko heɓuɗen ɗo fof haray yo Allah o hinno fatiɓe men ɓen fof landal ngal mi mari ngal ko landagol oustad en e ka duɗal maɓɓe ɗon ko gila pay kunkun duuɓi jeeɗo haa jelu woni ko ɓe ƴettata haray ɓe weltana ɓe jarna immorde darsuji maɓɓe ɗin ɓay jamanu ɗuuɗi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray ɗum ɗon na ɗum fewde ɗo gasi Elhaji Yagouba on contacté lan ko privé mi hewtina on numéro ko wawa toon humpitade ɗum ɗon inchallah nani aywa inchallah jasakumullahu khairan barakallahu fikum naam ɓe makkiteɓe ɗo ɗen nen hejja bari assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz Abdallah ɗo jam alhamdulillah naam oustaz en heɗiti on ɗon tigi tigi ko on tigi ko natir ɗo ko torike jama on foppo yallagol ɗi fatundeji ɗi heɓuɗen ɗo Allah subhanahu wa taala yafanan ɓe waɗa werdeji maɓɓe ɗin firdawsi Allah ɓe weltanagol oustaz en kadi batte golleji maɓɓe darsuji maɓɓe ɗin wondi e nafoore on tino weltani ɓe weltani Allah jarni ɓe welti kadi ko nani kon hiito maɓɓe ɗo moƴƴano woni jamanu ɗuuɗi ko ɗum ɗon tun welo on haray on tino weltani on fof
Allah subhanahu wa ta'ala weltano ɓuri ko min weltan toon ya rabbi. Naam, assalamu aleykum ɓe makiteɓe ɗo de Mouhammad kako Mahmoud. Assalamu aleykum. Waleykum salam. Naam, ustade no heɗiti on ɗon? Ɗo ko weltanagol ko tum aray walla waɗu berke e gandal maɓɓe ngal walla nafirme menen heɗotoɓe haray. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullah. Naam, haray ɗen toro jama on kala marɓe ɗo ko lando ko yondiri e diina haray ɗen uttano ɗo yimɓe ɗiɗo ma tato haray heddiɓen fof ɗen andi haray buyino faala hiwrade ustade en wallahi en fof hiɗe weltinangol hito maɓɓe ɗo kono haray ɗen toro haray jogtaki ɓe pande kadi fiye waw yiidoyde maɓɓe kadi inchallah e saye jeeraɗe ɗin ɗo kadi. Naam, ɓe makiteɓe ɗo ɗen bari Hasan, assalamu aleykum. Naam, ɓe makiteɓe ɗo ɗen bari Hasan, assalamu aleykum. Aywa, naam, ɓe nateɓe ɗo ɗen imo makiteɓe ɗo ɗen Diallo, assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ustade no heɗiti on ɗon? Assalamu aleykum wa rahmatullahi ustade. Aleykum salam. Mi yammiri muññagol fatundeji ɗin fof. Lammari ɗo landal inchallah fi ɗuytugol julde si woni jiwo o sonnajo hara hiɗa wonduna e mawɓe maɓen joni noon a resama a yeehi a wondi e moodi ma kono haran fof ko leydi wotiri wonuɗon kono hara deux fois a yahay ka mawɓe maɓen wano ñallal ma balɗe ɗiɗi est ce que si woni a yeehi ka mawɓe maɓen to hara hiɗa duwa ɗuytugol ton waɓutuji ɗin ka ɓay hara kaka mawɓe maɓen hara on tigui duwa ka ɗuytugol landal ngal noon si faminike. Haray mbiɗo landito on ɗon ɗen haray onon e monɓe on fof ko leydi wotiri wonɗon ka koye saare wotiri wonɗon? No, ko leydi wotiri kono hara no woɗɗodiri wano ka oto ko presque 2 heures de temps on tigui waɗata kono siko train yaaruɗa haray ko 3 heures de temps. Naam, haray en wattima ko e sokiji ustade inchallah. Naam, Abdallah. Naam. مسألة هو مماري أصل مماري قاعدة أيوة. وإلة قصر الصلاة في الفقه الإسلامي هو السفر والسفر في الشريعة يرجع إلى الأرض ما نريد تقول جلد إلا مودن كتاود نتون أستيك كونتا ستو كون نهوتي أفامو جيم ببن حكو ندون كمودي مبه وني دون أكماو بمبه وني دون hakkunde ɗon e nder leydi ndin hino konte voyage ka kontaka mafhum. Naam, naam, mi faami. Naam, yaafo ɗon siko Europe ga won ɗon ko honto Europe ga won ɗon yaafo ɗon? Ko Belgique. Belgique kamɓe kadi ko Belgique ɗon ɓe woni? on tigi ko wondi ɗo e moodi mum ko Bruxelles kono ha ko mawɓe makko ɓe woni toon hara hino pooɗi Bruxelles. joni ɓurmi on toon ino konti ɗon ko voyage on ti woni yahude ka ko yahugol ara? Deux fois ko yahu waɗa jour goto ni arta. Si neɗɗo wayni ke yahude toon si ɓe landike fi makko ko honnu ɓeynata o yeehi ko himo voyage ka himo yeehi mo arde? Mo yeehi mo arde de sikki. ɓeynata himo voyage? Koyo timmin julde illa on ko safar on sina tawina voyage koyo timmin julde. Awa neɗɗo kadi si tawi haysimo e voyage so hippike ka ɓekkure makko deeƴi yerko o woni ɗon kon ko timminowo julde. Naam. Man istahalla atamma salata kadi walaw kana musafira. Naam. Ay on ti yehi ka deeƴi ka ɓeygure mum woni so tippike ara ko timmin julde. Awa naam faminike. Albarka mon bi Yalla okku baraje ɗin. Amina. Na musidɓe julɓe tedduɓe haray jama on no ɗuuri nder ga kono haray ɗen uttano ɗo ɗen landal gotal haray waynodiren e oustade en ɗo inchallah saabu noon haray jonde ne juuti seeɗa haray fiye ɓe wawa fowtade kadi seeɗa inchallah. Naam ɓe natirɓe ɗo ɗen numéro lannitoɗo ɗo 96 77. Assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jam nala toon? Alhamdulillah. Naam oustade en no heɗiti on ɗon. Mi faala ɗo landagol ko jiwo
en fait jombaɗo ne mawdi makko inni ɓe fof ko karata ɗo ni mawdi makko inni yewto o daggine après nden o neletana e mo mbadenji won noon inni wonu toon taaru ga puisque sattede no ga gorko noon inal wo jonnitimo ji won noon no faala nanangol mawdi mum e baade makko inni woto tippoy toon hannde wono dilan o lanndike waaju min waɗo harañi baade ma o haɓaali kono ta bonnu kadi dewgal ma ngal donc mi lanndoto hannde question donc ɗon noon haray jiwon ko nana mawdi makko ba ka kono no woniri nam فليسأل لنفسه عن نفسه jommu yo landano hoore mum asli on landal nelataake jonnemo numéro téléphone ka landoto ɗon ɗon o yaha o landano hoore makko waɗi détail ji no toon ɗi on wawata onon détail ɗe landal ngal si on landama min ko ɓay ko miñira wan min ko ɗum man ok awa nde min ɗumanata mum ya nam ɗo wawi noddugol ko téléphone ji eray ɗo gandi numéro ji amen ɗin inchallah so noddi min waway wallitade on aray feƴƴina lande ɗen ko karamakoɓe ɓen haray ɗe gandintina kadi musidɓe julɓe ɓen fof haray oustade en no marani en duɗal molanangal haray no woodi ñalade hertorde toon taw ko jaabagol landule haray e jentagol darsuji ɗin surtout noon janngugol ɗi no wondi e nafa sabu noon haray nafoore nden ko ɗon ɓurata ɗuurude si on tigi janngi gonga ko cheikh jaare ma kata ko on luɓuro deftere luɓiɗo fof haray naaɓe janngoɓe nam haray ko ɓeydugol wakkilagol inchallahu haray jama on no ɗuuri nder ga kono oustade aray meɗen accita on fewndo ɗo ɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah walan ɗon ɓeydu wadde barki e gandal moɗon ngal o ɓeyda ngal o hiwa on o ɓeyda cellal ngal o reni ɗon e karmakoɓe heddiɓe ɓen fof haray juhurji ɗin e sarahatan ɗo weltana fota fota e hiɗon du'ana kadi jemma e ñalorma haray ko yon ɓeydu wakkilagol sabu noon haray ɗiɗo piiji moɗo jogtiɗi onon ɗon ɓuuri men anndude haray jama on fof haray no tañƴini on tigi no wakkili kono haray on tigi no suti hino ngoodi ko ŋakkani hoore makko haray koye ɓeydu wakkilagol ɗen toro allah subahanahu wa taala e allah oran ɗon tabintingen haray min weltike fota seena moɗo mon ɗo hannde e inde équipe on ɗo fof haray min weltanike on min jarni on min du'anike on min torike allah yo allah oran ɗon hiwo on o reena o ayna on e o reeni ɗon e gandal ngal o waɗa gandal ngal sabu naatoygol meɗen aljanna en fof meɗen inchallah namaray ɗen wiyano jama on fof kadi haray ko ɗo wonɗen hattude hannde e inchallah so tawi jon juma on jaɓi haray juma yontere hannde kadi haray wawa e fottiri ɗo inchallah fi programme ji meɗen ɗin kadi haray inchallah oustade nden acciti on joni haray en bimbistay ko ɗum allah hoddiri inchallah ena musidɓe julɓe tedduɓe wono iruɗon ɗo ni sahi meɗen on e guilandema e 21 ɗen ɗo en woni ɗo ɗe leerji ɗiɗi haray e juma yontere hannde kadi haray ɗe wondi e karmakoɓe meɗen goo kadi ko radio meɗen laawol kisal ɗo haray ko saɗi moɗon ko tooli ɗe gandintina ko wonno hannde kadi ko technique ko yumma meɗen hajja fatmata ñeppi wondude e cheikh mamadou aliou bari cheikh alpha omar diallo e musidɗo moɗon abdoulaye diallo ko wonanno en ko micro ko ceernoɓe meɗen ɗiɗo waɗaɓe barki cheikh moustapha balde wontiran ɓen sengo libéria e humputuɓe en fi programme ji ko honno piiji ɗin feƴƴiri libéria e cheikh alhoussene ba dakar e ɓeytande ɓen ɗoɗen e fi ɗiɗo programme ji e mo heeɓi jarrabuye ko no wawata tambitoragol jarrabuye on haray jama on fof weltanama nokku kala ko wontirɗon haray ɗe gandintina e programme ji meɗen ɗi wona ko ɗerol meɗen page meɗen laawol kisal ɗum woni haray ɗen mari darsuji toon ɗe ñande o ñande eɗen mari darsu wondude cheikh moustapha diallo balde wontiran ɓen sengo libéria eɗen mari darsu wondude docteur mouhamadou wuri bari sengo guine conacry eɗen mari oustade amadou wuri diallo wontiran ɓen sengo conacry eɗen mari cheikh oumar bari wontiran ɓen sengo conacry eɗen mari kadi elage boubacar diare e ko wona ɓeɗo haray eɗen mari karmakoɓe meɗen duuɗi wonɓe jannande en toon eɗen gandintina kadi eɗen mari duɗe ɗiɗi duɗe mawɗe haray eɗen mari laawol kisal duhiɓe hisuɓe laawol kisal sonnaɓe hisuɓe haray ko saɗi moɗon ko tooli jokkitagol en kadi ko page meɗe youtube haray eɗen gandintina inchallahu sahay o e sahay mo faala ɗon haray ɗo wawi noddude numéro ji amen ɗin haray min wawa en humputude fi programme ji amen ɗin haray eɗen gandintina kadi kala ko fewndi e hoore leydi allah ndin wono belgique ɗo kadi eɗen mari karmakoɓe ɗuuɗuɓe wonɓe wallitade en ko ɗeri meɗen haray cheikh abdallah e hiɓe ɗon hiɓe wallitade moƴƴa waɗangol e dawaji e ko wona ɓeɗo
haray ko sadi moɗon ko tooli inchallah min wiyano yo jamalle kisal makko e ndenka ngeno wona e moɗon wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e nge saye jara ɗin kadi inchallah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal